Ja sam Tatjana Bosanac i dobrodošli u novi video format kompanije Jason, gde ću vam kao njihova saradnica prezentovati nove modele sunčanih i dioptrijskih naočara za sezonu proleće-leto 2024. godine. Sve modele smo Jason tim i ja pažljivo odabrali specijalno za vas. Uputit ću vas malo i upoznati koje inspiracije stoje iza novih modela i koje su to osvežene ikone. Verujem da će biti od velike pomoći da odaberete modele koji će biti deo vaše svakodnevnice. Kada je u pitanju Persol, nemoguće je ne spomenuti da ovaj brend traje duže od jednog veka. Sve je počelo još 1917. godine, kada je italijanski fotograf i optičar Giuseppe Ratti ručno izrađivao sunčane naočare za avijatičare i vozače formule na trkama, a to je kasnije prisvojila i italijanska vojska. U segmentu Smooth Line odabrala sam nekoliko modela koje sam sigurna da će vam se dopasti. Prvi je model od punog acetata u ovoj svetloj Havani i mogu da kažem da je ovo možda najklasičniji model za one koji ne vole mnogo da eksperimentišu, a drugi i moj favorit definitivno ove sezone koji nosim svaki dan sa sobom je u kombinaciji metala i acetata sa ovim svetlijim acetatom, svetlijim drškicama i ovo je model koji nosim kada želim da izgledam urbano i za neki svakodnevni street style. Okviri su ručno napravljeni od najkvalitetnijih Mazzucchelli acetata koji se dobija od pamučne vune i celuloze, a doprinosi tome da okviri i drškice mogu da budu u raznim bojama. U segmentu bioacetat odabrala sam dva dioptrijska modela. Ovi modeli su pravougavni sa ravnim frontom, a prvi izbor je ova Havana, koja mislim da mi danas savršeno dobro pristaje i uz ovo odelo, a generalno i uz boju kose i uz ten. Ovo bi bio moj izbor za svaki dan i ovo je model koji ide sa mnom kući. Drugi model je nešto uži, u crnoj boji, inspirisan stilom 90. godina za sve one koji vole klasiku. Već 1930. godine se rodio brend sunčanih naočara pod nazivom Persol. Sigurna sam da ste čuli za dve ikone apsolutne, u pitanju su modeli 649 i 714, a 714 je model koji je bio prvi sklopivi model naočara na svetu. Čuveni glumac Steve McQueen proslavio je 714 model noseći ga često u svojim filmovima i tako doprineo da taj model postane kultan u svetu mode i filma. Poseban projekat ove sezone je segment Iron. Nova verzija kultnog 649 modela dolazi sada u punom metalu. Ima flex drškice, predivna zlatna boja i ova zelena stakla. Barberini sočiva se prave od najkvalitetnijih minerala, a Barberini kompanija se pridružila Essilor-Luxottici 2018. godine. Ono što karakteriše ova sočiva je izdržljivost, otpornost i visoko kvalitetan vid u svim uslovima. Ovim završavamo pregled nove kolekcije Persol naočara za sezonu proleće-leto 2024. godine. Pišite nam u komentarima koji model se izdvojio po vama kao vaš favorit. I ne zaboravite, Persol naočare biraju ljudi sa samouverenim stavom.